welcome to the ministry gifts once again. We're continuing our study of the prophet's office. Ia te whatalofa atu le tātou po kalame po le tātou senga o le Meaalofa mo le Galuega. Ia te Aoaoina le tātou talanoa O Perofeta. And the prophet is a unique office. The people that stand in the office, of course, are called to be full-time ministers. O Perofeta la o tangata nei e tutu I le ofisa o Perofeta o tangata e Valaauina tu oti pe Valaau I o lato o langa atoa lava e le Galuega part-time. And the prophet is one who speaks forth from sudden revelation or something that comes into their hearts. O le Perofeta fo I o tangata le Tautatala ia le faalinga po le feau wona langona I le taimi lava lea mai le atua. So the tool, the prophet has to connect his mouth to his spirit. O le Perofeta fo e tauna so ta iatu lona ngutu anga I lona nganga. And the more a more person is connected between their spirit and their mouth, ale tele o taimi fo o ia o tangata e so ta ilona ngutu ana ilona nganga. The more easily God can move their mouth and move them to say something. O tangata fo ila fie fa so ta ilona ngutu ilona nganga. O le faingo fie fo le nai le atua ona ia saunoa mai il tangata le ina imfayo fa nga ina lo ngutu ona le leila na fa longo le ta ilona nganga. Let's turn to 1 Corinthians 14. So ela tusi le mo Korinito fumalfa. You know, everyone in the body of Christ technically could prophesy. O tangata umalava le tino keviso e mafai ona perfetanga. But when a prophet speaks, it often contains a revelation of some sort. A o le taimi e saunoa I le Perofeta o tele o taimi e o atu whaatasi pe a fie atu I te tonu ia feau fu inga e pitosili ona tāua. It could be a word of knowledge. It could be a word of wisdom. Whai ona fie mai te tonu Meaalofa nei ale anganga ale o le upo le poto le upo le malamalama. And that's what's the difference between regular prophecy and prophecy from a prophet. O le senga le na o Perofetanga mai le ofisa o le Perofeta. Because as part of their ministry, the operation of these revelation gifts will be constantly flowing. Ona ole misiona po le Galuega po le soifua au no le Perofeta e whaauau e lava ona function pe nga ioi e te tonu nisi o Meaalofa nei o le ngang paia. Well, let's look at 1 Corinthians 14. This is the instruction about the vocal gifts in the church. O tātou sirisila la ile Korinito fulmalfa o lo whamatalaina ia nisi o ngai o inga mai po o whatonunga e winga I Meaalofa Tautatala vo inga e pe o le upo le poto le upo le malamalama ma le Perofetanga. You know, starting in verse 1 of 14, it says, pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Il foi mua Korinito sumalfa foi mua I o tautou sisi le alofa ia nau fo I mea whaaleanganga ai sili lea ina ia o tou Perofetane. You see, just because you prophesy or you flow in prophecy doesn't mean you're a prophet. Ele whaapea o e Perofetane po o e Perofetanga ona whai ai leo o e ma Perofeta. In a moment, we'll look at Acts 21. Isin taimi la titi o la tato o ile Galuega lusu matasi. In Acts 21, there's the daughters of Philip are said to be ones who prophesy. Galuega lusu matasi o lo ile tala ile afafino o te Meaalofa me te tau ona Perofetane. But they're not called prophets. They're just four daughters who prophesy in the church. Fe mai lana whanau tēne to wha e Perofetanga I te tono le lotu. Ai le whai ai leo I la tōn Perofeta. It's interesting that in the first century, the women were speaking in the church.
O le mea mali e le century le ulua i century lava. O whawhine ia na perfetanga pe na tautatala I tono le lotu. Amen. Amen. So verse 2, it says, he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God, for no one understands him. However, in his spirit, he speaks mysteries. Il foi upu mua. Galuega lo sumaltasi. Right now, we're in 1 Corinthians 14, verse 2. Okay. A wā o le tautala ngana ese e le tautala ia I tangata. A o le atua a wā e le aise langona a e tautala ia I le anganga I mea lilo. When you speak in tongues, your spirit is praying, but your mind doesn't have any exercise. A e tautala la ngana ese o lo te talolo wanganga a e le malamalama pe ngai yoi lo mafaufau le mea na. Verse 3, it says, he who prophesies speaks to men or speaks out things that edify and exhort and comfort. E mai le foi upu e tolu a o le perfeta ne tautala ia I tangata ina ia whaamawhanawhana ai ma papua ai ma wheto mai ai. And finally, verse 4, the one who speaks in tongues edifies or builds up himself, but the one who prophesies edifies or builds up the church. Il fai upu la e wha, alo whamatala I le se senga, fai mai o le tautala ngana ese, e whaamawhanawhana e ia te ia, a o le perfeta ne, e whaamawhanawhana ia I le kalesia. And so this gift is very powerful. So it can give people the encouragement and the strength that they need. O le Meaalofa la le ese le malosi e na te avea le whaamalosi au po o se au wala fo le I tangata I mea o lo lato I mea e mana o mia I lato mo savalinga. See, the more we pray in tongues, the more we connect our mouth to our spirit. A le tele o lo tātou tautala ngana ese, o le tele fo le nā o le whafso o tai atu po le whaausi taina o tātou ngutu le taina o tātou nganga. And, in verse 14, Paul says, I will pray. He says that he prays in tongues, his spirit prays, but his understanding or his mind is unfruitful. Il foi upu sfuma le whawe mai a wā a whai o te tatalo le ngana, ua o te talo lo ua nganga, a ua le fua mai ni fua e lo mawhau. Amen. I love verse 15. It says, Paul said, what then? I will pray with the spirit, pray with tongues, and I will also pray with the understanding. E mai la ia leo Paulo il foi upu sfuma lima ia, a whaape whea, o te tatalo I le ngana, I le nganga, o te talo fo I le mawhau. O te pese I le nganga, o te pese fo I le mawhau. So Paul moved back and forth between words he understood and words he didn't understand. Paulo la e whealua I le vao mea e tautala I le ngana ese mea na te le malamalama ai, e tautala fo I le ngana malamalama. And the more we pray in the Spirit, the more we will flow back and forth between prophecy and tongues. A le tele o tātou te talo I le ngana ese, o le tele fo I le nā o le tātou whealua I le vale o le galuega o le whaongaina o le perfetanga, ia ma le tautala ngana ese. And we can become a blessing to those around us when we speak out of our hearts. Amen. Ia le ngata fo I lea, e whaia I tātou mo whaamanuianga I le si o mianga lo tātou iai, pe ao ona o tātou tautalangia mea mai o tātou loto. That's good. Amen. Let's look at Acts 15 and verse 32. So ela lau tusi le galuega e lima fai upu e tolu suma lua, a sul lima fai upu e tolu suma lua, galuega sul lima fai upu e tolu suma lua. Acts 15:32. It says, now Judas and Silas, themselves being prophets also, exhorted the brethren with many words and strengthened them. Ile fai upu e tolu suma lua lo whape mai o Utah fo I masila, a O Perofeta I la ua la whaamawhanawhana atu, na whaamalosi atu I le auso I upu e tele. So in Acts 15:32, it mentions Silas, who would later accompany Paul for the rest of his missionary journey. Ile fai upu e tolu suma lua o loo whamatala I na sila na muli ane ona la whaatasi le ma Paulo I le whaauawina o le galuega whaamisionari. So we would say that Silas, he qualified because he had prophecy and regular operation and apparently revelation gifts as well.
na nga lasi la ona ua iaia te ia Meaalofa nei ele ngata fo ile o perfetanga Meaalofa nei a ua iai lona naunaunga ile Valaauga. The prophet is what the Old Testament used to call him a seer, a seer. Ile perfeta la ile whenga tuai e mwhai ona whaingoina o le upuna o le sia po le tangata e vaaia se mea. And that's one who sees into the realm of the spirit. That's called discerning of spirits. Po le tangata e mawhai ona ia I loa tu mea ile tu whaleanganga. Po le si o mianga o le anganga. So a true prophet is one who sees and knows things supernaturally, sees and knows things supernaturally. O le perfeta moni la, o le tangata le mawhai ona ia vaai, ma ia I loa tu mea wha supernatural. I call it the spirit of seeing and knowing, the spirit of seeing and knowing. Le mwhai ona uwhai atu whaapea, o le tangata le ia ili mele ta o le anganga o le vaaia ma le iloa. So you know things supernaturally, you see things supernaturally. That's if that happens regularly, you may be in the prophet's office. Ia pe mwhai ona whaapea atu na te iloa mea fo ilea whaaleanganga na te vaaia fo I mea ia wha supernatural. There's many examples in scriptures of prophets, but one of the best known is Samuel. E tele perfeta o lo whainwhataita inga I le Tusi Paia, ai ele perfeta tumna au tilo ia Samuelu. I'd like to look at 1 Samuel in chapter 3, 1 Samuel chapter 3. So ela lau tusi mo Samuelu e tolu. It's one thing about a prophet is the words that they speak will actually come to pass. O leisi mea te iloa ele perfeta o upu la tau te saunoa. La tau te saunoa e whaataunuina. They're not just making it up, but they actually hear from God. E le e taunao la tau whaiani upu, a o upu la tau te langona ina mai le atua. So 1 Samuel chapter 3, verses 19 to 21. Mo mua Samuelu, mata upu e tolu whai upu e sumaleiva e o lusu matasi. And this is our same little Samuel who the Lord woke him up and called him into the ministry. Ia o tatou tamai Samuelu lava lea lena whango e lunga e le atua. Ia maamatalo na whaongao ia ila na galuega. In verse 19 it says, Samuel grew and the Lord was with him, and none of his words fell to the ground. Fe mai la il tala Tusi Paia fe mai le foi upa sui va o tupu Samuelu sa ia te ia Jehova ma ua le mawhai a te ia ona I uvale sina na upa. What that means is that whatever he said, because he heard from God, they would come to pass. O le winga o le mea na, o le winga o le tala na, so se upu e saunoina e Samuelu e whaataunuina lava. No, so this is an Old Testament example. Ia o le whaataita inga nei mai whianga tuai. Because in the Old Testament, the prophet had to be accurate, or if they were false prophets, they would put them to death. E te tau tangata o ta ua o ia ili perfeta, ona matua ma oti lana saunoa, ma sao me saunoa ai, a wa a maua o ia perfeta pelo, ia e whasi o tia. And let's look at verse 20. It says, all of Israel from Dan to Bathsheba knew Samuel had been established as a prophet of the Lord. Pe mai ua I loa, whai upo luas fulu ua I loa Israelu uma e pa mai I tanu, e pau mai I tanu, e pau mai I persepa, ua whaamaoni Samuelu e whai mi perfeta a Jehova. And the Lord appeared to him again in Shiloh, and the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Whai upo lai lusu matasi fe mai ua toi loa Jehova I Shiloh, a wa ua whaali Jehova ia Samuelu I Shiloh I lea fionga a Jehova. So he got used to hearing the voice of God. Do you know God speaks today? E te tau ona whaamahasani I le whaalongo o le saunoa mai le atua, e te sila fiolo o saunoa mai lava le atua o ma le asone. And so we want to look at an example of a prophet this is Old Testament, Samuel, but let's look in the New Testament also. Samuelu la al perfeta al whanginga tuai. Ai mana o mia venda tau sila ona tau sila I le perfeta, I se perfeta e whainwhataita inga al whanginga fau. Because, we need to have a scriptural example. Jesus, of course, is an example. Ia o tātou lo lei lava o Yesu o le whataita inga le leilea. But there is also another example of a prophet in the scriptures, and his name is Agabus. Let's look at Acts 11. Ia o le whai upu o le ngaluenga la e sfulmaltasi o lo iai foi le
Se tasi o whaataitainga o le perfeta, o le official perfeta, i le whianginga fou. So who's our Galuega example? e sefuma tasi. Who's our example of a apostle? That would be Paul. Ia o ai le whaataitainga o le apostolo, ia o Paulo. But then there was also in an example of the prophet is Agabus. Let's look here, Acts 11:27. Ia a ole whaataitainga la o le perfeta, o lo mau al whaiupu e luasu mal fitu, o le tangata leo akapo. Now these gifts are given to build the church and to edify the church. O Meaalofa nei na awina mai ina ia tina e ina lotu. So it says in these days, verse 27, prophets came down from Jerusalem to Antioch. Whaiupu luasu mal fitu o na po ia na o ifo ai perfeta mai Jerusalem mai Antioka. And one of them, named Agabus, stood up and showed by the Spirit that there was going to be a great famine throughout all the world, which happened in the days of Claudius Caesar. Whaiupu luasu mal valu na tu ilunga le fo ile tasi o ila tau akapole ingoa, na whaailoa e ia mai le nganga le onge tele o le atupu i laulangi o masa tau nu uai fo i le nofo inga a Kaisara kolo kala o tio. So what he prophesied came to pass. That's important. Amen. Ole mea pitosilin ta ua le perfeta, ole whaatau nuina o mea na ia perfeta ai. And the prophecy is the vehicle, but inside what he said was the word of wisdom about the future. Ole perfetanga la, ole taavali, o tutono ole taavali, e te tau ona sau ai a mea ne e lua ale ole upo le poto, ole upo le malamalama. Amen. Amen. So there's one thing about the prophet's ministry is the prophet sees, he knows things supernaturally and he sees things supernaturally. Ole sile mea ile official perfecta e na te va aia mea fal supernatural e na te loa fo i mea fal supernatural. And when he sees into the realm of the spirit, that's the gift of discerning of spirits. Aia va aia mea ile si o mianga po si o manga o le anganga o le mea lana ta o suenga o anganga. E na te o ingana mea lofa na o suenga o anganga. Another example of a prophet in the scripture is John the Baptist. John the Baptist is a prophet. O le si whateita inga o le perfeta ile whenga fo i Ioane le Papatiso. So let's look at John chapter 1. John chapter 1. So elala tusi ile Ioane mua. In John chapter 1, we see that John saw in the spirit. He saw something the day that Jesus was baptized. Ile ane mua la o lo mau ile tala na va aia e Ioane se mea ile tu faleanganga na ye lo se mea fa supernatural a o ia Papatiso ina Yesu. So in John chapter 1 verse 32, Ile foi upula to suma lua mta mua. John said, I saw Jesus when he saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it remained upon him, Jesus. Maile ane mua foi upu e tolus fulma le lua. John chapter 1, 32 and 33. Mai ua moli mau fo Ioane u whapea, na ui loa le anganga ua fio ifo mai le langi, pe sea i se lupe, ua nofo i ona lunga. In verse 33 it says, I did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, so he's hearing God also, upon whom you see the Spirit descending and remaining, this is the one who baptizes with the Holy Spirit. Mai o te lei loa o ia pe tai o ia na awina mai a o e Papatiso i le vai na whetalai mai o ia te au. O le e te iloa le anganga ua fio ifo iai, manofo i lunga ia te ia, o ia lava lea na te Papatiso i le anganga pa ia. It's good. So he saw it. He saw into the spirit realm. He saw the Holy Spirit. No one else saw that. Only John saw that. E lei masesi i il Papatisonga na ia va aia me lea na Ioane lava na ia va aia. And one important thing about the prophet is he's consumed with the holiness of God. O le si mea pitosili ona tāua i le mele o le perfeta. O le faa pupulaina po le faa mumuina lea ia te ia o le mea lea o le mamalu po le pa ia sirisili o le atua. The prophet sometimes is
sometimes people describe him as the garbage collector. Te lo isi taimi e mafaufau ia tangata o le perofeta o ia lea na ke whaaputuina la pisi. He's interested in cleaning up the body of Christ so that Jesus can come for his bride. O le galuega ale perofeta ona o ia e na te kilingia le tino keriso ina ia mawhai ona toi fo'i mai Iesu i lana mana mea. You know, the gift of the not the gift of the Spirit, the fruit of the Spirit called virtue or right living. O le fua o le anganga e taua lea o le ola mama po le ola paia po le ola sao. He hates evil. E ese le ino i le mea leo le ami o le anga. He has a consuming passion for purity. O le mea leo le perofeta i eilo na naunau tainga po olona mo'onga ina ia mawhai ona ola paia po le ola mama. You know, just think of John the Baptist ministry. You know, he pointed out sin in so many people's lives to prepare for the coming of Jesus. Ai mawhau lai le soifua po ngā luenga Ioane Papatiso e tele na ia au mai e whafo pe na ia whailoa i le ola anga sala o tangata ina ia mwhai ona whai se whainga. He wants everything clean, everything tidy and in good order for the king's coming. E mana o lava Ioane I mea uma lava ina ia mamama le lei masa tapena ina mo le fio mai le o le tupu. So they know things supernaturally. They're consumed with purity. O le official perofeta e esele nau I le paia ma le mama. They see into the spirit realm. They see the operation of what's going on in the spirit. Awa o ina e mawhai ai e I lātou ona I loa mea I le supernatural po le si o mianga o le anganga. You know, one of my friends, his name is Joe, and he's a prophet. E ila uo I o le perofeta. So one day he was taking a bath. He's naked in the bathtub. E le si aso ao tele noa o ia I te tono le tapu lai tā ele tulo. And all of a sudden an angel appears right in the bathroom and is standing there looking at him in the bathtub. Ia o te I le tu o le angelu tono le falta ele lai tā ele. And Joe was believing God for that he was believing God for money so he could continue to minister. A o te maloala na tali tonu I le atua I se tupe. Ina I whai ona whaaauauna na ngā luenga le Aoaoina. And when he saw the angel, the first thing that came out of his mouth was, "My God meets all my needs according to his riches and glory by Jesus Christ." O le taimi ana ia vavaaya I le angelu. Ia na ia taulotoina I le mauna Tusi Paia o le atua ia na te foa I mai mea lava. E mana o I tātou tusa I ma le tumu po le fua o Iesu Keriso. And all of a sudden the angel disappeared. O na lue selo le angelu. But then the money came that he needed. His wife called him and said, "The money came. Praise God." O na vili mai leo lon tōlua mawhai e te ia mai. O le watau no umal tupe. You know, because angels, in case you don't know, angels respond to the word of God. Amen? O angelu. Ia tātou ilo mea nei o angelu. E tali lātou pe ngai ioi lātou pe move lātou e fua I lunga o le fionga po le upu o le atua. You know, so another thing that happened while I was at Rhema is our president, Ronald Reagan, was shot. Ia o le mātou presidente o le tangata I noi a Ronald I tonu o le aonga le reima ia na whanga le tangata. And we were in class, and all of a sudden Brother Hagen stopped right in the middle of class, and he said, "We need to pray for the president right now." O mātou tonu la vasenga o alo vasenga o te ilta o fio la onga to ino para Hagen fai mai atali mana o mion tātou talo mo Harold le taimi nei. Yeah, and thank God, you know, the president survived that wound that he had. Ia whaftai le atua na whaau pe lava o na soifua maola ia le presidente ui ana la vea I le mea tupu. But, you know, it was so interesting. Brother Hagen did not know anything natural was going on with the president, but immediately in his heart, he knew there was something going on. A le mea
Aole mea maali ele I ele o mawhai para heken ona ia vaia pena ia iloa mea whaale natura na tele o iloa na tele malmalama mele tupu ana ia iloa se mea whaale supernatural po tonu o lona anganga. You know, so I could go on and on about stories about prophets, and I wish I had. Mawhai ana whaauau ma ua ruatu pea whamitala tule tala malea tala winga I Perofeta. You know, I'll share this one. There's a woman I know, she's also a prophet. Ele fine o te iloa o ia o Perofeta. And so her husband was a medical doctor. O lona to o lua la o te māloha o ia o le fomai. So while he was in medical school, he had to study X-rays. A o iaila o ia ile aonga whaafomai. Na ia Aoaoina ia mo le whaata. Whaata vinga e whaaka I kanka mai. So every evening while he was in medical school, he would bring home X-rays and he would hang them up and he would show his wife, look at this X-ray, look here, I'll show you this, I'll show you that. Waso umala ia o ia ile aonga whaafomai. E sau I mapepa vinga e o le whaata. Ia matau lunga. Ma ia whaile ilon to lua. Ma sa Falevaai ile whaata lea. Sa Falevaai ile pepa whaata lea. So his wife she was learning how to read the X-ray at the same time her husband was learning how to read the X-ray. Ele ilola ta malo la onga na ia whaafomai ma onga o ia ile faitauina o whaata nei. Ala fu wa oina I mono tolu le faitauina I o whaata nei ona ona mele fai. You know, so this woman, she began to fellowship with God. You know, she said, when I was doing the laundry or cleaning the house, I was just always fellowshipping with the Holy Spirit. O le finela lea, a o whaila na tanga mea po ana mea I e whaile fale. I e whaauau lava la maftanga maleangang pa ia. And years later, she stood in the office of prophet. E muli ana ni tausanga ona tula I mai lea mwhaongalon so I fua o ia o Perofeta. And so she described what happens. She said, she'll see a crowd of people and the Lord will tell her that someone needs healing in the crowd. Nei whamtalaina leo mea ni tupu whi mai a ia vaai ile moto tangata po le posi whaaputonga tangata. E taua tu ele tua ia te ia tangata lo mana o mia le fisosoani po ia mana o mia le whaamalolonga. So, this is so amazing. The Lord, she would look out at the people and she would see someone and above their head was hanging an X-ray. There's an X-ray just hanging in the air above their head. Ale mea le nei I loa le whawhine I le tū whaleanganga. O le teimi na tilo I se whaapuputonga tangata. O le tangata na te ilo le leia I ele mea le mana o mia. Na te iloa I le tautau ai o le pepa whaata I lo na ulu. Pepa whinga I e maua mai pēa umana whaile whaata. Na ke iloa koe kau I lunga e o lo na ulu. So she would walk out into the crowd and she would come up to the person and she would look at their X-ray and say, do you have something wrong with your kidney? O le mea la fine lea po Perofeta le fai. O le taimi ana te iloa to le mea le, ona la ala lea nga il tangata lea iloa tua I le pepa whaata le ilunga e lona hulu. Ia mawava ai ilunga le pepa whaata. Ma ia iloa I le mea le tupu le tangata, ia pea la tu fisili vapea. Ia se mea o lo a whaina I o fatuma. And then she would say, the Lord wants to heal you. Will you let me pray for you right now? In Jesus' name. Ia na whaila ia leo lana fisili le tangata lea fe mai olo mana o lea tua e whaamalolo. Ia, o te talo mo o el taimi nei. Amen. And sometimes she said she would see words written across their chest, seeing and knowing. Ia, ele ngata I lea e whai mai o isi taimi na te iloa ia upu e. Be tusi ina I luma o lato whatawhata. A mantua lo whēto le Perofeta o le vaaia ma le iloa ina lea o mea I le itu le nganga po le supernatural. Let's look at a couple more scriptures. One, I just want to go to the book of Habakkuk. That's in the Minor Prophets. Tu e lalau tusi le tusi a Sapakuka. So in Habakkuk chapter 1, verse 5. Sapakuka mua whai upo e lima. Sometimes you hear about these things and you go, wow,
Is that real? Angels appear to people? Te lo taimia e whaafonga pet whaalongo I mea nei whape, wow, e mo ia na mea, e wa ia angelu I tangata. Do devils and demons actually smell bad? E manongi leanga, ia ti apolo manganga leanga. Can God speak to you about someone else's life? E mawhai e fo ia le tuona sau noa tu ia te oi li soi fua pole o langa o sistangata. Can you see things supernaturally so God can communicate to you? E mwhai ona I loa atu mea I le I tu whaleanganga ina I mwhai ona so ta ia tu ai le atua ia te oi. In Habakkuk chapter 1, verse 5, it says, "Look among the nations and watch and be utterly astonished, for I will work a work in your days which you would not believe though it was told you." Sa pakoka mua lima foi upo lo whapea mai ia o tau vavaai atu inu ese, mai ia o tau I loa ma ia matua tau whai ofo lava, a wā o te whaia se ngā luenga I ona aso o tau, ne ui lava ina tala ina atu, tau te le tali tonu ai lava. You know, all of these examples, you know, all of these examples are given so that we would have expectation of the supernatural. We would expect our ministries to have a supernatural characteristic. O nei whaataita inga lava na awina mai I tātou ina ia mawhai ai o na tātou tali tonu lava e mawhai o na tupu winga whaale supernatural. Po o mea nei, po o winga whaale anganga o mea nei, pe mawhai o na tupu mea nei, te tonu o tātou ngaluenga po o tātou Valaauga. Well, let's finish the prophet by looking at Agabus in Acts 21, verse 9. Ia whaumala tātou vavaai le ofisa o le perfeta I le suesuina o le tātou vavaai I le ia akapo I le ngaluenga lusu maltasi. Acts 21 in verse 9. Lusu maltasi ngaluenga foi upo iva. And actually we'll start in verse 8, okay? It says, "The next day, we that were with Paul's companions, we departed and came to Caesarea, and we entered the house of Philip the evangelist, and were with him." Il foi upo valu, tātou amata mo foi upo valu, foi mai o le tae au o atu ai, I mātou male au malanga a Paulo, o I Caesarea, o mātou ulu atu I le fale o Filipo, le folofola le tala lei, o le tasi o ia o le ta o fitu, o mātou no nofo foi a te ia. And this man had 4 virgin daughters who prophesied. Fai mai la ia le sai le nei tangata fafine to wha o tau pou o E Perofeta. Amen. And again, I don't think they were running around the house, you know, cleaning the pots and pans and prophesying. Ia o te tonu la, e le whiwhewai le atua e fulu ipu ma fulu ulo ia ma perfeta ane, le ai. No, these were women that they had a place of prophecy in the local church. Le ai o whanau tene nei, e ei o lātou tūlanga e lātou te saunoina I le perfetanga I te tonu o le lotu. Yeah, and just like any believer could be used in prophecy, any believer potentially could be used in prophecy. E pei o so seisi lava tangata talitonu, so tangata talitonu lava, e mawhai o na whaongaina, e le anganga o le atua, e awala mai ai le Meaalofa lea o le perfetanga po le perfetane. So verse 10, it says, "As we stayed many days, then a certain prophet, Agabus, who we met in chapter 11, came down from Judea." Il foi upula e fulu, o lo whape mai, ua tele o aso mātou nofo ai, ona saule o le tasi perfeta mai utaia, o aka pole inoa. And in verse 11, it says, "When he had come to us, he took Paul's belt or girdle or his, you know, strap around his waist." Ia mai ua o mai oia ia te mātou, ona toa e lea o le fusi o Paulo. And he bound his hands. This is an illustrated sermon. He bound his hands and feet and said, "Thus says the Lord, so shall the Jews at Jerusalem bind the man who owns this belt and deliver him to the hands of the Gentiles." Ona ia whapea mai lea, ma fusi mai ua
Ona toa elea o le fusi o Paulo, fusi ifo i ona lava lima mawai ua fai mai. O loo whaapea mai le anganga pa ia e whaapea ona fusi i Yerusalema i utaia le tangata e ona le nei fusi. Malato tu atu ia te ia i lima onu ese. Here's a word of wisdom. You know, this is going to happen to you if you go up to Jerusalem. O le upu lea o le poto. O le upu lea o le poto, mantua o le upu le poto o le word of wisdom. O le upu lea o le poto, na te iloa atu mea o le atupu lumanai. Le alan sau aka pōwhai mai. O le mea lea o le atupu ia o taupe atu i utaia. And when verse 12, when we heard these things, we and those from Caesarea pleaded with him, Paul, don't go up to Jerusalem. Mai ua whaalongo atu i mātou i nā upu ona ai oi atu lea o i mātou, a toa mai lātou o lea nuu, aua lea lua e o ia i Yerusalema, o Paulo le whaatau iai. You know, notice Agabus didn't say, don't go. Agabus didn't tell Paul what to do. E le i whai a ia aka pō ia Paulo i le me whai ma le me le whai a. E le i whai a fo i aka pō ia Paulo e aua le alu. He just delivered the message. Paulo wal mea aka pō na whai a Paulo o le awina tu leo le whiauna au mai. And Paul, Paul already knew this was going to happen to him. Na ilo le lei lava e Paulo o le mea leo le antupu ia te ia. Because in Acts chapter 20, you know, Paul said, Ono lo i le Galuega e lua se fulu o lo whaapea i sauna ngā Paulo. it says in verse 23, Acts 20:23, it says, the Holy Ghost was testifying to him, Paul, in every city that chains and tribulations awaited him in Jerusalem. Whai upo lua suma le tolu o Galuega e lua se fulu whi mai na o le nei o lo o moli tino mai e lea nganga pa ia i le a ai ma lea a ai o lo o whaapea mai ua whaatali mai no noanga ma pōpua ngā ia te au. You see, first of all, you should be the prophet of your own life. O le mea mo nei e tauna i loa ia whai oe ma perofeta o lou lava soifua ma lo o langa. It's, you know, it's not the job of people to direct you with prophecy. E leo se Galuega tangata le tau mo whai e whaatonu tonu oe ina ia o i le perofetanga. You know, prophecy should only confirm what was already in your heart. O le perfetanga o le mea te tau a perfeta se si ate oi e le te tau ona e whaato a whaalongo ina se mea no a perfeta se si ate oi e te tau ona whaamaonia e se mea ua umaona langona e lo loto. That's good. Amen. You know, we shouldn't marry someone because somebody prophesied that we're supposed to marry them. E le te tau on tato no nofo ma seisi, perfeta inga, e le te tau se tama ona nofo ma se teine, ona na whaapea na perfetanga stangata I lunga le tama, o louto o lua lea. You know, even if it's your pastor or someone you respect, it should be in your heart first. Tu sa lava pe perfeta atu lau faifeau po seisi lava tangata ia te oe le tūlanga lea, lea I e tau ona e langona mo mua I te tono oe, whatoa e talia I nai leo le perfetanga. That's how people make mistakes. That's how people wind up out of the will of God. O le mafuanga tonu ale na e uma e ai tangata pe e I ua e ai, wa ese ma le finangalo o le atua. Because the prophet's role in the Old Testament is different from the New Testament. Pe ono whai atu o matafa ioi ma tiuti o perfeta I whiangainga tuai, e ese mai o lato tiuti ma matafa ioi I whiangainga fau. Yeah, the prophet in the Old Testament, the people went to him for direction because he was the only one who had the Holy Spirit. O le perfeta la I whiangainga tuai, e a ngai e tangata wana o ia lava na te iloa ma malangona mea mai langanga o le atua. But now you have the Holy Spirit, as much Holy Spirit as any prophet. A lewa nofo I to tono I tātou I le whiangainga fau le nganga pa ia, whaapeifo I lava o na nofo I to tono o perfeta. And no one is more interested in you and your life than you are. Ai lei foi se tangata e pito sili o na nau I lo na olanga. E lei si e pito sili o na nau I lo soifua ma lo olanga. E pei o te leo lo nau e te nau ai. So let's look at Romans chapter 8, just to remind you that you're supposed to be led by your spirit, not by prophets.
That's very good. Roma e valu. O le a tātou langona ai mo tātou whaalongo i nai. Le e Aoaoina i tātou e te tau ona tātou whaalongo i o tātou anganga ma ta ina i tātou anganga. Ai le o ta ina i tātou e tātou o ni perfecta. Let's look at Romans chapter 8 and verse 14. Whai upo sumal wha o le Roma e valu. Romans 8:14 says, as many as are led by the local prophet that comes to our church every year, these are the children of God. O lo whapea mai le Roma e valu. A wao i lato uma o ta ina e perfecta e o mai i tatou watu i tatou lotu ia sa i pe a whaasaus perfecta i tatou lotu ia sa o atali i lato o le atua. No, I read it wrong. It's as many as are led by the Spirit of God who lives inside of you. These are the children of God. E leo tala na Tusi Paia, ve mai tala Tusi Paia o i lato uma o ta ina e le anganga o le atua o whanau i lato o le atua. Amen. Amen. In verse 16 it says, the Spirit himself, or the Spirit in you, will bear witness. He will testify to your spirit. This is the will of God. This is what you need to do. O le finangalo le o le atua o lo le whai upa sumo le ono o lo moni mau mai le alava nganga i o tātou nganga o whanau i tātou a le atua. O le mea fo i le taun tātou whaia. So Paul, when he got this instruction from Agabus, it was already confirming something he knew in his heart. Ina ua o mai la le perfetanga na sau ma akapo ia Paulo. E sau la akapo ma le whea ua lewa o na whaamao nia i le loto o Paulo. O le mea leo le atupu. Let's talk about what we should do. Let's a little bit. Job 22. Job 22. Job? Job. Can any good thing come out of? Can any good thing come out of Job? Job 22, verse 21. Now acquaint yourself with him and be at peace, and thereby good will come to you. Receive, please, instruction from his mouth and lay up his word in your heart. Po suma lua lo whapea mai ia, e whamasani mai ia, e te while muai, o le mea lea e o mai ai le manuia ia te oe, ia e ta lia le tula fono mai lona fonga, ma ia e tuu wana fionga I lo loto. Amen. Amen. Put his word in your mouth. And then it says here in verse 27, you will make your prayer to him and he will hear you, and you will pay your vows. Il foi o polo suma le fitu fai mai e te talo ia te ia na te whaafonga mai fo ia te oi e te whaataunuina fo I mea na e tauto ai. Amen. Verse 28, it says, you will also declare a thing. You will declare a thing and it will be established for you, and so light will shine on your ways. Praise God. Il foi o po e lua suma le valu fai mai o le mea fo I e te fili e fai e whaatuma wina lea mo oe e pupula fo I le malama I o wala. You will declare a thing, not the prophet, you. E te tautaua mea, e le o le perfecta. E te tautaua mea, e te tautinoina mea, a ele whape te whaatali se sau perfecta e tautino mea mo oe. Amen. Amen. You're the prophet of your own life. You can speak God's word over your own life. O oe o le perfecta o lou lava soifua, o oe o le perfecta o lou lava o langa, o oe te tautaua mea mo lou lava o langa e te le whaatali se sau perfecta e la unga se mea pe perfecta atu I lou soifua. This is the privilege we have as sons and daughters of God. Amen. O le anga vaapo o le avanoa mawalunga leo tātou maua I tātou o le afine matali o le atua. Our words are framing our life. They're making the boundaries of our life. O tātou opu e whaatulanga ina pe fausia pe fuafuaina ia le tuainga o langa e tātou te ola ai. You know, when I think of a prophet, I think of a prophet as, or prophecy as like taking a shower. It's taking a shower. A o mafaufau nei perfetanga po le perfecta o te mafaufau pe ia o lau te tā eli. It's refreshing, it's encouraging, but guess what? After a couple more days, you need another shower. A mafaufau lai perfetanga, te mafaufau lele lau te tā ele, lau te mafaufau lai fulu lau tina tulou, a o ne ngalo ia te oe, a umaso e lua, ia mga mia mai ona e te tā ele.
Amen. You know, Amen. but if you're the prophet of your own life, you can take a shower every day. Amen. Whai o le perofeta o lou lava soifua. E mana o Meaalofa e tā ele ia so umala. That's a very good example, sir. Amen. So here's our last slide, okay? You know, Luke is the author of Acts, and I think it's very interesting that he wrote the book of Luke, of course, and the book of Acts. O Luka la, o le tātou vaenga mulimuli leo tātou o le tātou senga lea. O Luka, o ia o le tusi tala o le tusi Galuega. Ai e se foli tā ua o le whai o ia tusi tala e le ngata o le tusi Galuega, a o le tusi a Luka. It's very interesting that Luke takes extra time to record the prophetic activity of women when women speak out of their spirit. Whaftai le tua o Luka na whaalu le taimi e mwhaiona ia whaamauina le Galuega le perfetanga o lo whaongaina ia whiwhine. Amen. But let's look at, I'll just pick one, but let's go to Luke 1:46. This is Mary, the mother of Jesus. So e lalau tusi ile Luka mua whai upe whasfu maleono o lo iei le tala il tinao Yesu, Maria il tinao Yesu. This is when Mary spoke out of her heart, out of her spirit, and listen to what she said. Ile whai upe tolu suma leono o lo sau noa mai ia Maria mailo na loto. She starts in verse 46. She says, and Mary said, "My soul magnifies the Lord. My spirit has rejoiced in God, my Savior." Il whai upe whasfu ono le Luka mua whai mai Maria, ona whaiane leo Maria, ua vivi ilo uloto ile ali. Ua fia lava lo uloto ile atua lo whaola. She calls God her Savior. Na ia Valaauina le atua o lona whaola. You know, her own son would save her from her sins. O lona talii na wha mangaloina o ia pena whaasaulotoina o ia mai ana sala. Because the blood that was in Jesus was from the Father. It's a holy blood. O le toto na ia Yesu, o le toto mai le tama, o le toto paia. Eternal life was in Jesus. Eternal life was given to pay for our sin. O le ola e whaavavau na ia Yesu, o le ola le whaavavau na uina mai na ia whai ona tongi ola ina ia tātou ang sala. And she said here, he looked at my low state of this handmaiden, and behold, for all generations people will call me blessed. Whai mai la ia lel whai upo e whasuma le walu ina ua sila mai o ia ilana au na whawhine, ua whaamawalalo ina, a wā e a mata mai nei o na amu ia mai a te a o tupulanga uma. Verse 49, he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. A wā o le e ona le mana, o whaia e ia me silisili, mo au e pa ia foi lona suafa. You know, even just reading it here, it blesses you, it edifies you, it exhorts, it comforts you. Amen? E na olo whai tauina lava ma e vavaai ai, e tupu ai lo malosi, e whaamalosi ai oi, e atina e ina ai oi. Amen. Because, you know, the fresh anointing is on these words to speak them out. Ai se a ono lo o iai le whaau unga i lunga o upu nei ina i mwhai ona tātou Tautatala ina. This gift of the prophet is amazing. It's an amazing gift. Ia o le Meaalofa la lea o le Perofeta, o se Meaalofa po le ofisa le o le Perofeta, o se ofisa pito sili ona matangofie. And so we have 3 gifts left. We're going to talk about next class. We're going to talk about the evangelist, the pastor. Ia toi tolu la ia tātou Meaalofa ia tutoe. So everyone have a good day, good night, and we'll talk to you tomorrow. Ia manuia te lele nei aso, ma le nei afiafi isu ia o ngā umalawa tātou toi tala noa i le aso fōua tae au. Ia Yesu, amene.